आपने मुझे ये कहा इससे पहले कि यहाँ पे उम्रा भी कर सकते हैं। हाँ अभी उम्रा पे कैसे कर सकते हैं उम्रा? 7 दिन के मैंने उम्रा पास आपको देखा। अच्छा 7 दिन रहते हैं उनको 7 उम्रा के पूरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब बताएं। अस्सलाम जी मैं बूझ ये तो करियो ने एक्सपोज ये छु कज़ाब अनपढ़ अजहल जाहिल तो ये छु कहन चीज जानन अमिस वनियो तो दबियोस अमे निश तौब करनु छु चोन खतर बेहतर अगर न तो तौब करियो तो फिर उम्मत के जो उलमा हैं स्कॉलर हैं तो वो आपके खिलाफ बाज़ाब्ता एक मुहिम छीड़ देंगे। ठीक। और वो ये जो इसने मॉडल बनाया है ये जो मॉडल है ये सब फेक है, मतलब इसके बारे में आप लोगों को अवेयर कीजिए, उनसे इन कदाब लोगों से आप बाखबर रही। वारीपोरा बांग्ल से इस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं, हमारे साथ है रज़ाक बाब। आपने मुझे ये कहा इससे पहले कि यहाँ पे उम्रा भी कर सकते हैं। हाँ अभी उम्रा पे कैसे कर सकते हैं उम्रा? 7 दिन के मैंने उम्रा पास आपको देखा। अच्छा 7 दिन लेकिन ये पूरा तैयार नहीं हो चुका है। वन छी आड़ लो कोई यत काम है ताल यत वार यत ये या कुछ बाब सब या कुछ दिमा पोंस ये बनावना यत कुछ दिमा पोस आप भी आती है कमाम कर दियो कबारे वाली पर का आपको बोलना। लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे ये जनाबों ने रज़ाक बाब जिनका नाम है, इनका ये कहना है कि यहाँ पे आप उम्रा भी कर सकते हैं 27 दिनों के लिए। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामी साहब इस वक्त हमारे साथ रज़ाक साहब मौजूद है जिनका कहना है कि ये मिनी काबा है, यहाँ पर ये उम्रा भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए ये इनका कहना है ये छोटा एक काबा है, यहाँ पे आप छोटा उम्रा भी कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपके साथ मौजूद हैं, आप जरा बात करें। आपको कोई सवाल इनसे पूछना है? हाँ बताइए रज़ाक साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? हाँ ठीक है। ये क्या बनाया आपके पीछे? ये काबा है क्या? नौज़ुबिल्लाह काबा है ये क्या कर क्या है? ये करना आपके देखने के ये मौलवी साहब मैं हमें सब आपको जान आप इनसे बात आपको इल्मी लोगों आपको जन्नत का आपको गाश के चश्मे के देखना चाहेंगे, उनको नूर के चश्मा है आपको देखना चाहेंगे उनको। सुनो मेरी बात पहले सुनो ना, इल्म लुदुन वुदुन वगैरह, लुदुन किसको बोलते हैं पहले मालूम है आपको? इल्म लाई के ना इल्म लुदनी किसको बोलते हैं? अच्छा एक बात करो ताजदार बाबू को साथ बात किया जो करो ताजदार बाबू उनको ताजदार बाबू को साथ बात करना किससे? तो देखा करो उसको परवेज बाप को बात किया करो परवेज बाप। सुनो मेरी बात, आप ऐसा करो आप सीधा जाओ मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ अपना इलाज कराओ, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो। ये खुराफात ये जो आप ये सब चीजें इस्लाम में जिसका कोई तस्वर नहीं है, ये कुफर है, इलाज है, सिर्फ की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। सुनो आसफा मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। वो तो चाहिए मौलवी कुछ नहीं मानता, ये बात कर मैं वीडियो बांध ले बोल नो ये भी नहीं मानता उसको फटा। ये ऐसा कुफर इलाज की ये ऐसे मराकिज है, इनको बंद कराना वक्त की जरूरत है। और दूसरी बात है इसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दो, उनको बोलो इसका इलाज कराओ अच्छे से, ये तो कुफर इलाज है, इनकी कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे खुराफात की। और अगर इन्हें ऐसा दावा कर रहे हैं कोई कि मैंने काबा बना या उम्रा होगा तो ये सीधी सी बात है, कुफर है और बुराई है, उसके बगैर कोई शक ही नहीं है। कैमरा दिखाऊंगी तो यकीनी तौर इंसान जिसको मतलब बिस्मिल्लाह भी नहीं आता है वो कहता है कि मुझे इल्म लुदुन है। जब उससे पूछा गया लुदुन किसको बोलते हैं उसको ये भी मालूम नहीं है। तो ये अल्लाह तो कुफर है, इल्हाद है, ये तो बिल्कुल गुमराही है। तो ऐसे गुमराह लोगों के लिए या तो ये कोई किसी जहनी मर्ज के शिकार हैं ऐसे लोग, या जहनी मरीज होते हैं या जहनी मर्ज होते हैं इन लोगों के। तो इस तरीके से ऐसे लोगों को इलाज मुआवजे की जरूरत है। वाकई दीन इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे लोगों का कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये सिर्फ इल्हाद है, कुफर है और कोई कुछ भी नहीं। अब आपको क्या लगा जनाब? ये रहे, ये देखिए, ये मैंने देखा ये बोर्ड वगैरह, ये तो इसका कोई इस शहर का कोई मतलब ही नहीं है। ये कुछ इसको इसने लिखा है, जिम्मेदार को लिखा है जुबेदार, कुछ ऐसा ही, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। लिहाजा इसलिए सीधी सी बात है, वहाँ के मकामी लोगों को बोलो पुलिस के हवाले कर दो, इसको बाज़ाब्ता तौर एफआईआर काट दो और एफआईआर काटने के बाद इसको पुलिस के हवाले कर दो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
کتن ہور پکو تو تتنا بنائی کعبہ پکو بنو کیا کعبہ بنائی کعبہ یتان یتن دش گڑان کیمرہ مین سے گزارش کروں کہ فوکس کرے یتن عقیدت مند یور یوان یم دش گڑان یم یتن وچھو حظ دش گڑان اور یمنے رزاق صاحب سی منگان وچھو حظ دیکھیے رزاق صاحبن وونمت اتھ خانہ کعبک اخ ماڈل بنومت کیا سہ پتہ سنڈے رزاق صاحب بہت پران مجھے اخ سوال تہ ون پن زیو کورمت گۄڈٕ تُہۍ چھِو ونان کہ پانہٕ شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ پران تہ منٛز آمت یہ ونو تۄہہِ وہ تو بولا نا میں نے فقیر بنا تھا ان کو دیکھے نا میں نے فقیر بنا تھا میں تم ساتھ وونمت میں بنا شکلا کیا ونمس میں بنا شکلا تمس طاقت میں ہسا اوس پورمت کہین نہ قرآن نہ کت تعلیمے میں ہسا آو قرآن اورے میں ہسا آو اورے قرآن یا دل میں عشق دل کے جبت میں عشق کیا میں ہسا دل میں کیا سگریٹ چاوا کچھ سگریٹ یہ بھی آپ کی نشہ کی کرنا تھا وہ بھی لوگن تھا ان خواجہ نبی احمد الرفت اللہ تم چاہتے ہیں کیا پیتے تھا خواجہ نبی آپ کو چاہیں گے کیا چاہیں گے جانتا تھا خواجہ نبی چشتی رحمت اللہ دعا دے محمد رسول ناز اور کو رسول ناز آپ کیا پینے والا جو خواجہ نبی آپ کو پینے والا آپ کیا کرتا سگریٹ کیوں پیتے ہیں یہ پیتا آپ کا میں کیا آپ کیا یہ بلاشا واشا کچھ نہیں یہ بھی مویا پیتا سب کچھ آپ کو خواجہ ہندو نبی چشتی آپ کو رحمت اللہ آپ کا مویا پیتا میں نے مویا پیتا برٹ کرا کیا کچھ نہیں کچھ نہیں کوئی نہیں پاتا ایک سوال ہے میرا آپ سے چلتے چلتے پوچھ رہی ہوں میں آپ سے یہ جو آپ نے بنایا ہے نا خانہ کعبہ کا ایک ماڈل آپ نے بنایا ہے وہ کہاں ہے خانہ کعبہ ہے ہاں خانہ کعبہ آپ کو ماڈل بنائیے خانہ کہاں کعبہ رکھا خانہ کعبہ آپ کو رکنا چاہیے وہ اندر ہے اندر کرنا اچھا طواف کر رہا ہے پورے خانہ کعبہ عرب میں ہے دیکھیں میں نے آپ کو ریکارڈ کیا تھا ان کو ساتھ یہ سال کے 3 مئی کے بعد ان کو میرے حاجی کہاں بھی شام ایک سوال جو آپ کا میں بار بار پوچھ رہی ہوں آپ جواب نہیں دے رہے ہیں یہ جو آپ نے خانہ کعبہ کا ماڈل بنایا ہے کیا اس میں لوگ طواف کریں گے جیسے خانہ کعبہ میں کرتے ہیں نہیں یہ رکا یہ کھانا اتالون یہ اپاتوں کو سہولت بس یہ چیز نشانیت ہے یہ تسکا حجا عمرہ کیا ونو بے ونو حجا عمرہ ہے کہتے ہیں یہ تھے کہ انسان عمرہ کرے حج نہ کیا شرحن دون پہ کت کن پاک کو نشانی آتی یہ پورا نشانی کو دیکھنا یہ اس کو دیکھو آجا یہ سارے پورا تو یہ آپ نے کیا بنایا ہے خانہ لکات کو ابدن رسول و ابدن پاس طریقے رسول خانہ لکات خانہ رفوت خانہ نبی خانہ احمد خانہ نبی خانہ احمد خانہ طریقے رسول ناز ستون دہن پہ لگی یہ عمرہ ناظرہ محترم لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اب آپ کو عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خانہ کعبہ میں جانے کی یہاں پہ یہ جنابوں نے رزاق باب جن کا نام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں 27 دنوں کے لیے آ جائے اندر جائے اندر آپ دیکھنا یہ کیا ہوگا یہ کیا شو لا الہ الا آتے سمجھ ما وچھو لا الہ الا اللہ چھا میں نہ چنائے تھے کیا چیز آتی وار وچ تاسا وچ یہ لا الہ الا تلس کا ہی ویٹن تلس جس پریو لا الہ الا اللہ اور تلس پریو کیا تھا چوس لکھ چھنا لکھ دے یہ کیا چھپانا کیا تھا یہ چھ لا الہ الا اللہ یہ چھنا یہ سلام شے ما اکی تو آوا ایتے بے دشوا میری پیس سوجا چون یہ کہ یتنا بن کنے یہ چون خسم یہ چون ہاں یہ شتون شمن شمن یہ کہ چون یہ چون خسم کٹھ یہ یہ نہ پکا وقت یہ تھانا یہ تھانا گور بس مش تھارا یہ کار اتا وقت تھانا وانو پال پاکو ادو اندر یہ جنب یہ کہ مزار اگر سمجھی اگر تو وہ تو آزمان مشتاق ہے
یہ علم چھا نو بجے کنا یہ کیا چیز نسل ابد الروح ابد الرسول ناز حضرت کریم ابد محمد پاس یہ کیا چیز تاج یہ کیا پاس کرنا رسول کریم تاج اگر چھو پاس یہ کیا چیز مہربانی میں یہ کیا چیز یہ کیا تاج یہ کیا نسل اسمن چھُ سُہ علم باب صٲب سُہ ما علم دیکھنا تۄہہِ چھُ حظ یہِ علم چپ کرو نا فائق ونکس علم لگون آس چمت یم علم لگو تمس لگہ آز علم لگون امس چمت آس سا وات علم لگون گو یمس احمد محمد طریقہ آس تمس گاش دار تمس مدوریا اندن گاش دار جاو جاو یہ سبھی لیکن یہ کچھ گاش گو یہ گو دنیا یہ گاش ان کو چاند کیا لکھنا آپ فقیر کا چاند کیا ملت گاش رسول نار تلون تاج اشکن نار اشکن یہ سودین تو محمد یہ کشمیر یہ کشمیر سودین یہ پتہ یہ سوچ وات چھ می محمد رسول نار یہ من احمد مسا طریقہ رسول نار پتہ یہ کھسان گاش دار پتہ کھسان یہ وسبون وسبون یہ دار صحیح اکر سو احمد فتح کر رحم کر یہ پتہ سکول چاہے کول گو احمد مسا چھ کول یہ سب یم کانی کت چھوتا یہ کانی یہ ناز رسول ناز یہ اتل کتی دپا یم کانی کت چھ یہ رسول بون کن قدم رسول ان کو نشانیت کیا تت کن ناز ہاں تت کن یہ نشانیت یہ کت لگان یہ چھ کمی آسان یہ تو ون دان کن ناز رسول ناز یہ تاج راز یہ کت ووت کیا ووت یہ لکوتس من واتان یہ احمدس من واتان یہ مستانس من واتان یہ آس ناز تو سین داران یہ آس گاش تو سین دوران یہ سچ گاش یہ کل یہ کھسان یہ کل سیون لکھت یہ لکھت تک یہ رسول یہ سکول یہ جنتس من کل یہ نشانیت آسان شکل شکل دمس تم شکل نہیں دان کمل ول اس جلاوت رسول یہ لوگ یہ ژوٗنٛٹھ چھِنہ ژٕ یہِ چھِنہ ژٕ وۄنۍ کٕنِتھ چھُے ژوٗنٛٹھ یہِ چھِنہ یِوان اَتہِ ییٚتٮ۪ن ہسا چھُ بِلال ییٚتہِ چھِ ژٲنۍ تاپھ کیٛاہ چھِ ژٲنۍ تاپھ یپٲرۍ آسان گژھان یپٲرۍ تام بۄن تام یپٲرۍ چھُ بِلال آسان یہِ چھُ زٕ کوٗتَس منٛز وٕچھ بیٚیہِ اَتھ رَنُن رسول نار کۭتِس بیٚیہِ اللہ رحمتُ اَدے کیوں وَنہِ ترٛاوان پنٕنٮ۪ن پوٚرُم نٮ۪ماز رانن اشکُن دیُتُم دنٛدے اَدے لٔگِم گنٛڈے ناد اشکُن دیو پوٚرُم افسان مےٚ کیٛاہ وَنہِ زدُ تہٕ زنٛگُل مےٚ ہسا کیٛاہ ہاکہٕ زدُ تہٕ بنٛگُل مےٚ ہسا کیٛاہ ہاکھ تہٕ ننٛگُل مےٚ ہسا کیٛاہ ہاکہٕ زدُ ززن کوٚرُم زُک زُک منٛز کوٚڑُم علم علم منٛز کوٚڑُم رُکوٹ دٔجُم ہنٛدے زنٛگے بہٕ ہسا کیٛاہ زنٛگے انگن لنگن دیُتُم نماے مےٚ ہسا کیٛاہ کٲشُر قرآن جان جان اشکُن دیُتُم دنٛدے مےٚ ہسا کھے ہنٛدے کرنٛگن یوان کرنٛگن اشکُن دیُتُم دنٛدے مےٚ ہسا کھے کرنٛگن اشکُن نار کشمیٖر نار کوٚرُم جنگلن مےٚ ہسا چھُ جنگلن منٛز پان دیُتُم دنٛدے وندے کوٚرُم نماز پران قرآن اشکُن کوٚرُم بوڑ مےٚ ہسا دیُت مہربٲنی پاس نشانی یہ ہسا چھُ کھۄرن زن کے پوس پتہٕ یہ بھی کیا کرنا ہے یہ تو لا الہ الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلے مزے کلم پورم یہ چھ ہے کہ سے لیکن تاکہ کو پاک پاک سے کو پکڑ یہ چھ نہیں بخان ہے کہ بے یہ چھ ہے یہ بے یہ علمات چھ وان لیکن مجھے موضوع چھ یہ شکل یہ چھ یہ شکل مزہ یہ چھ نہیں وان یہ شکل کو چھ نہیں وان نہیں کلم یہ چھ وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا محمد یہ چھ مجھے کھلت آپ کو دیکھنا آدھی آدھی ہماری پورا لوگ دیکھنا چاہیں گے یہ میرا زندگی آخری کاب اگر لڑکا سمجھ یہ ژوٗنٛٹھۍ دزمو چھِ ژوٗنٛٹھ کتھ یہ ژوٗنٛٹھۍ بۄن پٮ۪ٹھٕے یہ کیٛاہ چھِ ییٚتہِ نس شمع دپان ییٚتہِ چھِ یتھ کابٕکۍ ییٚتہِ منٛز اوکُن ما چھِ اگر اندر آسان بہٕ ہاوے ژےٚ کابے تۄہہِ لگاو پاے مگر یتھ چھُنہٕ اجازتٕے لاگنس کیٛاہ لگ یہ کیٛاہ چھِ یتھ یِوان یپٲرۍ بسم اللہ یہ چھِ لیکھِتھ قاری لُکاتُن قرآن لہوحدنا ابدنا قاری قرآن بسم اللہ میں نے آپ کو میں نے 17,000 زبانوں کو دیکھے گا آپ کو چاند کو ملنا تھا شیخ رضا کو زندہ کا پوچھنا رکھنا تھا یہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یہ ہندوستان یہ گورمنٹ یہ ہندن ہوتا یہ سکن ہوتا یہ امس لُکات امس یہ ہن تہ یہ امس تہ کہاں چاناوان وہ کیا دیکھنا چاہیے آپ کو دیکھنے سب کچھ آپ کو دیکھنے میرے آپ کو جائیں گے جموں میرے پاس ان کو جائیں گے میرے آپ کو آتے میرے پاس ان کو بابا آتے میرے پینے والے آپ کو دیکھے میرے کہاں دیکھیں یہ کیا یہ میرے سب کچھ آتے ہیں میرے سب کچھ ان کو چاہیے